ti right yaku ila wakoba mundu waku wa musyi brother aku sister akukethya no kunenga akuna na ti guaranteed no akuye ni nasio kana nde nasio na mavinda maingi with ya nundu wana mbesa isundu isa kuibwa aingi maitunga muno enda nana akino mzemi ni imagine ya muna natumie na COVID kalika anyways ni life aketha nasio ida na mini etisio nesa ni wetati ni wake wane mundu munyanya wabakupe pyo na mundu seyo kwa mwe mwana yubine ku nenda ungovethye mbesa sia nona nundu akwithia ni munyanya ni mwikianite ni mwika na maundu maingi ni mutetha na sia maundu ni maingi wimuyama na kuduka motunga aikwia naguna na witundu binaito pesa tatu kwandu wimukovethya and you know what aingi ni maiti nyanya na imbesa sionde naweza ithia unyanya ola waibuweza ithia ona mundu usu ni wisingina bedroom kwaku mundu usu muine na nyamuyo na nyawe nikitumi niki mbesa kitumi chake ali chambe na kuya possibility ya kulea kuibwa na ndio yasia imbesa na muna kana ithia usu wa musina mwikane nani na kila kingine kitumi chake ali ni kuithia nani mundu wa musi possibility ya akatindi ya kusiokea muyo nondo newisi ni sina koba inyankanya ndaye maunenga kundu ayosiokea muyo nondo ni mesi ona mae maukuiba maukoba ndwe maumanenga sio notathukia musi wenyu baluke nondo nuenda kwikia cheni musi wenyu na ndo malia siri sia musi ona bala bikito with ya siri sia musi ni se umali na sisikia muno na abeti manzia mbe wandu mamusi. It's high time to manisi ondu wakugwika nga musi ndoni na kwendani wakovithyo ni mundu wenyu wa musi mwamando ndula usubia ndu yenyu ya musi mando ndula usubia misingi yenyu ya musi kwa kuiba nenda ndo kuiba kaboko kamuya hii obithanga nyimbesa ini mbaye yendu ekeni thukumeke balo bakwa kutwika ata twiba nikitumi nondo ke balo akiwesa ukinenga mundu ngi amuive ya ibana imano ndo mukuibana na kila kinge cha katatu ni kwithia actually noto na ithia mbesa iwisienda wako bethia mundu na wakabinda kanini uyikwatwa ibata wako tumila mbesa na ndo yambe ya ikulia ona ketha ndina mune by the ingathoa kana ngeka undu muna ona ketha ndina nenga nganya mbesa isu ngauwa na kwati kana ikabata ngeka nipo biganga kuyati ona kuketha kwikuyo ata mundu usu kwa bambesa isu onogeta thina wake uthiata never touch your savings nduka kwa lebesa sia kuilo savia isu ni kwambia na emergency ni lebesa sia kuyiva ukayuka bingi abandu account ni besa isu nduka kwatire nondo emergency yake iyetuma ubindwa mabata maku na by the emergency yake ti emergency yako it's like kwithia kino musembio mundio maybe ndi kwatene kanono ni liene sio yona ngania no ndo abandu na kuyo yendo kambie mana wile mana by the way ona ti lazima ngutwae ti lazima ngweke onetha ni ile mana ingwatene nicho wena elesiati noto na ukobethya mundu no yambi ya ilila yes we kwatwa emililo ya itaketha ndina mukobethya witha mbesa inawa witha mbesa ineka nasio ndumuna nainde kingi ni kanati nikikwananga unyanya wenyu kabisa wese hivya ona muneta na ibro ya nika wasi mundu jujambu mwana usiyo mukola muno mundu mukosu nethi ye con lady mwana usiyo nethi ye con man na munengi vesi yako na ndandungia kindu chetu mbesa ni nzio pure money is good pesa ni nzuri bwana lakini na sisi obete unimi na unyanya ika masabu nandu mea nata ukovetheti na mundi umu yuna ninya niki nundu wakwithia mundu sinu waimia na mbesa siyaku kana ayo utungia unenite na utupesa tundu windi yonzu mwatu yetu utupesa tunini muno na kinge kwa ala tuwakovethiwa nino kana ukobai undu ni ukobi yeni tanite niseiva mbesa isu unundu aingi withia nino ka hai ndondethia ini na batatu yambothe katwikitanisya mbiso tuinyusani ochai tujeka ndi hoteli ni tujesani tuinyusani akawa ndoka ndikuya by the way ni na bata nichona kuita nenda mbesa sia nona ni sawa wenda utumu wasimuni kana ni accountini na muikwati nesa ayotume kana yonenga maybe alama dala mekalama kuite mbesa yetina ndika language onoka muombo bya ndwiri yangu ite silingi na wanenga mundu sumbesa isu ondo tanete
ukandi bendi tukwatiania nesa mampio nundu ni nabatasi oneko kunenga nundu we munana we ni ndu ni fail mwe withe lai matuku bai matuku 5 mamwe wakana besi singwetanga na unenga matuku 5 maibika uyase sasa juni rafiki yangu kana ndo ndikamulikanya no we siara besi yako kwando uyeso mkunia matuku 3 mkulia kala mali nata yako we mio ndilikanya nika wi mwana kwe mio ndilikanya chaona nena sio ya witha ni otumia for heavenly sake we kwetiata nando ila wakoba mundu kanonetha wakoba obengi ni witha wisi ni waile kwibata ni waile kwibesa kondo utani unaotumia kukoba mbesa idi si ukaive onawo ayingeni manena ona maketana itana betana itakavita na ndia sema etana icha thanki nundu mwa thanki by the way mayuma na uwani wasu athanki manyo mamino mayuma na maina sia kanisa kondo ila wana wako ba mundu mbesa utani ula wina wetu atia tunga na guo na mwike sosio kanimwita na masietwa nundu wa mbesa munako banie mitamo ni Athiani Fm ngei pamoja mpaka mwisho kuma kwa kabisa kata ikonga likosia manyanja ro tutumbulite saa 5 ndateka miongo 3 na ile kilinguni chai kinya iya kumwina kwa tina kindo wa musembi